Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuyintokozo ukukhuluma phakathi kwethu njengebandla. Ngifisa ukuthi ngifunde namhla. Ngizaqala ukufunda isambulo isahluko sesibili. Ngifunda khona indinyana yechumi lambili. Sambulo isahluko sesibili indinyana yechumi lambili. Lakuso isithunywa sebandla elisePhegamo bhala uthi, lezi zinto utsho lowo olenkemba ebukhali inxa zombili. Ngiyayazi imisebenzi yakho lalapho ohlala khona, lapho okukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane. Njalo ugcinile ibizo lami, kawuphikanga ukukholwa kwami, ngitsho ensukwini zika-Antipasi ufakazi wami othembekileyo, owabulawelwa phakathi kwenu lapho uSathane ahlala khona. Ngifisa ukufunda futhi indinyana yechumi lesikhombisa uvesi ngu-17. Olendlebe kezwe lokho okushiwo ngumoya emabandleni. Onqobayo ngizamnika ukuthi adle okwemana efihliweyo, njalo ngizakumnika ilitshe elimhlophe, laphezu kwelitshe elimhlophe ibizo elitsha elilotshiweyo, okungela muntu olaziyo ngaphandle kolamukelayo. Inkosi kayibusise ukufundwa kwelizwi layo. Asikhuleke nini. Nkosi ethandekayo, siyabonga umusa wakho omkhulu. Siphe okwesinkwa sokuphila kwalamuhla. Busisa impilo zethu, uselaphe ngaleli lizwi. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Ngithanda ukubonga njengoba ngitshilo uNkulunkulu osipha ukuphila, osivikelayo, osithandayo. Indima engiyifundayo indima enkulu emnandi. Nxa uyizwa ngizakutsho ukuthi indaba ngisithi indima le. Kodwa kukhona ukuqaphelisa emfisa sikubambe lapha, ngoba indima esingayo ikhanya ikhuluma amabala esabekayo azilayo. Ikhuluma nxa iqala kulesi sithunywa saleli bandla elePhegamo ukuthiwa kakulotshwe amabala athize. Uthi uNkulunkulu nxa ekhuluma, uJesu uthi ekhuluma lebandla lePhegamo, uthi yena, ngiyazi imisebenzi yakho. Lapha ohlala khona ngiyakwazi. Kulapho okulesihlalo sobukhosi sikaSathane. Ngibonga ukuthi ugcinile ukukholwa kwami, kumbe ukukholwa kimi, ukholo lwami. Kawululahlanga, kawuluphikanga. Ngitsho ensukwini zika-Antipasi ufakazi wami othembekileyo, owabulawelwa phakathi kwenu lapho uSathane ahlala khona. Nxa uyake udle isangweji, isinkwa lesiyana obeka ngapha isinkwa, ubeke ngapha isinkwa, busufaka phakathi laphakathi, kumbe ufake imbida, ufake amatamatisi, ufake nokunye okufakekayo okuyabe kuphekiwe kukuhle kumnandi. Umuntu odla isangweji ngapha phezulu la ngapha phansi, isangweji okuphakathi ku-comfortable, kuphakathi kuvinjezelwe, kuphakathi laphakathi. Uthi yena uJesu lapha nxa ekhuluma, abantu bePhegamos, abebandla lePhegamos, baphakathi laphakathi. Nxa ukhangele uqala ngokuthi nxa ekhuluma lapha, ngiyakwazi lapho ohlala khona. Khonapho lapho ohlala khona, kulapho uSathane alesihlalo sakhe khona. Nxa eseyiphetha laphana isiqendu sokucina sikavesi ngu-13, ukuthi lapho okwabulawela khona u-Antipasi, lapho uSathane ahlala khona. Kukhanya ngathi uthi ngiyakwazi lapho ohlala khona. Lapho ohlala khona kulapho uSathane alesihlalo sakhe khona.
nxa esekhulukhuluma inkulumo abuyathi lapho uSathane ahlala khona. Kukhanya ngathi impilo yabantu bePergamos yayiphakathi laphakathi, yayisangwejiwe, sandwiched, iphakathi laphakathi kokubusa kukaSathane. Wayengapha langapha, ngamanye amazwi babegonjolozelwe. Sengake ngaphila mina esikhathini sempilo lapho okukhulunywa khona ukuthi seligonjolozelwe. Nxa uyazi imbali yendawo engikhuluma ngayo, nxa seligonjolozelwa kuyabe sokusele kungasela nto yokwenza, uyabunga le ndawo yokubalekela, kuyabe kumele uphile kuleyo ndawo lapho eligonjolozelwe khona. Ngifuna ukulivezela ukuthi nxa seligonjolozelwe uSathane ngapha enhlangothi zonke, kuyabe sokumele ukuthi indoda iphile ngokukholwa evele isilakho, iphile ngesinkwa evele isilaso, iphile ngokwazi ukubhekana noJesu ngesikhathi sokukhala lesikhathi sobuhlungu, abe mazi okokuthi nxa sekuthiwa seligonjolozelwe yena aphakamisele ikhanda lakhe phezulu abheke esiphambanweni. Ngifisa ukulikhuthaza sisaqalisa imbali yona lengiyikhulumayo. Ke ngiveze kancane iPergamos. Ngizaveza nje ngafeaturesanyana indawo le okuthiwa iPergamos yayi ngamanye amadolobho awase-Asia, Asia ngale elizweni laseTurkey. iPergamos ilinye lamabandla ayisikhombisa uNkulunkulu akhuluma kuwo amabandla la kusukisela ku-Ephesus kuza kuSmina kuye kuPergamos kusiya phambili uziyofika kuLaodicea. Ngikhuluma ngebandla lePergamos elaphila ngesikhathi izinto zibuhlungu ngaphansi kombuso weRome. Umbuso weRome wawungumbuso omkhulu, iempire, umbuso owawulesigodlo sawo eRome. Kodwa kwakulezigodlo zamagavana okuthiwa ngama-proconsul. Ama-proconsul la babehlala ezigodlweni. Indawo yasePergamos yayile proconsul. UProconsul wePergamos ngizamchasisa, kodwa ngingakafiki lapho ngifisa ukuthi ngilazise ukuthi indawo yasePergamos yayindawo eyisigodlo sokukhonzwa kwezinkolo ezihlamukileyo. Ngamanye amazwi kwakuyindawo eyisigodlo sokukhonzwa kwezithombe esingakubiza kuthiwa yipagan worship. Abantu laba babekhonza uEmperor uCaesar, babekhonza omunye uthiwa nguZeus, kwakukhonzwa omunye uthiwa nguDecius, kwakukhonzwa omunye okuthiwa nguAsclepius, kwakukhonzwa into eziningi ezehlukeneyo. uZeus lo wayelomfanekiso wayelesihlalo lapha ePergamos. Isihlalo sikaZeus lesi sasingathi isihlalo sasinomfanekiso oyesabekayo, isihlalo sikaZeus. Ngizasichaza kancane ngoba kuqhakathekile ukuthi likubambisise. Indawo le yayile kulabo uNkulunkulu njoba sengitshilo abanengi. Owayethandeka ephakanyiswe kakhulu nguye lo engithe kwakuthiwa nguAsclepius. Lo la kwakuthiwa nguAsclepius Sota. Kusitsho uSota lo esithi umsindisi kumbe umhlengi, the rescuer, umuntu osindisayo. So uZeus la kwakuthiwa nguSota, kuthiwa ngumsindisi. Ibala khona lisuka kusozo lisitsho umuntu ohlengayo, umuntu osindisayo. AmaKristu ayephila ePergamos ayephila esizwa amabizo la ayebizwa izithixo kuthiwa ngabasindisi. Izithixo zazingabasindisi. Kwase kudinga indoda emaziyo uJesu ukuthi ibe yiyo ephila ePergamos, ngoba nxa uphila ePergamos ungamazi umsindisi, wawungeyama kuZeus, wawungeyama kuAsclepius, wawungeyama kuDeus, kwakulezithombe eziningi ezikhonzwayo, wawungakhonza uCaesar. Kwakudinga umuntu omaziyo uJesu. Ngifisa ukulipha ke imbali engilipha yona lapha zihlobo zami ezithandekayo, iyona le endawo yePergamos. iPergamos yayindawo okwakule emperor worship esengiyichasisile. iPergamos yayilodumo olukhulu ngalokho kukhonzwa kwenkosi leyo eyamakhosi. Kwakuthiwa inkosi yamakhosi ngoba kwakuthiwa uCaesar is Lord, uCaesar yinkosi. Kwakukhulunywa njalo ePergamos, kwakukhulunywa njalo ngaphansi kombuso wamaRoma. Abantu ababephila bengamaKristu babephila bemelana lokukhonza inkosi. Kumele bakhonze uJesu
khona kulomlayo wokuthi kukhonzwe inkosi kwakubekwa ePergamos iminyaka nxa isiphela emihlanu kwakubekwa ama-games imidlalo leyo yayibekwa ihlonipha inkosi umbusi weRome kwakuyithiwa imperial the honor of the imperial family. So ama-games la ayesenziwa kuhlonitshwa imuli yobukhosi beRoma. So ngemva kweminyaka engu5 kwakusenziwa lokho. So abantu basePergamos babesaziwa njengabantu abakhonza lezo zinto ezitshiyeneyo nxa bengasomaKristu. AmaKristu ayephila ePergamos ababesesaba ukumelana lokukhonzwa kwenkosi kumbe lokukhonzwa kwalezi izithixo engizibalisayo. Babengabantu abacompromiseayo. Nxa ngikhuluma ngokucompromise abayekethisayo bathi hayi singathini sure hayi ngcono siphonga ukukhonza siyenze ngani sikhotheme nje singakhonzi. Babeyekethisa okuthiwa i-compromise. Abantu laba so iPergamos kwakuyindawo amaKristu aqotho ayehlukuluzwa khona, ayelinyazwa khona, ayebulawa khona esiba ngamamathaya. Igazi labo lichithekela ukukholwa. Kanti ke amaKristu ayebuthakathaka ayeyekethisa. So kwakuyindawo yamaKristu aqinileyo lamaKristu ayekethisileyo. AmaKristu abambeleleyo lamaKristu angasabambelelanga abasebesele ngebizo bengamaKristu. Isikhathi nxa sinzima sidinga umuntu ongamelana lobunzima. Ngifuna ukuthi ngikhulume isihloko sale indaba. Isihloko sale indaba ngithi onqobayo. Isihloko sale indaba sithi onqobayo. Yiyo isihloko engisiphe indaba yalamuhla. Nxa ukhuluma ngokunqoba kukhuluma ngomuntu omelana lobunzima, kukhuluma lomuntu oweqa imigoqo, kukhuluma lomuntu ogijima aqede indima yakhe ngesikhathi futhi aqede esendaweni ebukekayo. Kukhuluma ngomuntu obhalayo abhale umhloliso abhale impendulo eziqondileyo uyabe enqobile umhloliso aphendule imibuzo yonke ngendlela evumelekileyo eyamukelekileyo uyabe enqobile lokho amelana lakho. Umuntu onqobayo ngobambela ekukholweni ayephutshisa indima njengoPawulu. uPawulu uthi ngilwile ukulwa okuhle ngiqedile indima yami ngakho ke sengilungele ukwamukela umqhele wokulunga. uPawulu wayekhuluma ngokunqoba. Wayekhuluma ngokunqoba ngoba ukunqoba yikuphutshisa uhambo. Ngifuna ukuthi ngithi mina ngisachasa iPergamos. Kwakukhonzwa izithombe. uJesu uyaziveza ebandleni lasePergamos. Into ke eyayisesabeka ePergamos yikumelana lombuso wokukhonzwa kwezithombe. Kwakuyinto esabekayo. Kwakumele umuntu avume ukumelana lombuso wezithombe. Ngifisa ukukutsho hlobo zami ethandekayo ukuthi kwakunzima ngoba nxa ukhuluma ngenkosi yamakhosi kwakuthiwa usiza yinkosi yamakhosi. Ezimisa endaweni kaJesu. uSathane embekile ukuthi athathe indawo kaJesu ngoba kakula nkosi yamakhosi ngaphandle kukaJesu. Ngifuna ukuveza obala bazalwane abathandekayo inkosi yamakhosi nguJesu kuphela. So uSathane uyama ngemva kwamanye amakhosi enze lawo makhosi abizwe njengenkosi yamakhosi. Ngifuna ukuveza lakathi esiphakathi kwethu kungenzeka ukuthi izikhathi esisiya kizo zila khonoko okusilindeleyo. Kuzamele sime sinjengabantu ababekholwa ePergamos. Sime njengo-Antipas owama waze wafa igazi lachitheka laba yinhlanyelo evangeli. Kodwa ngizalivezela ukuthi isikhathi esizayo aliseyi kuba yinhlanyelo ngoba akusavumi ukuthi libe yinhlanyelo ngoba uJesu yeza masinyane abafayo amathaya aza kuba uyiba igazi labo elaba yinhlanyelo elethu igazi ligcwalisa endaweni yabalungileyo. Ngime ngaleyo. So nxa babe sePergamos abakholwayo uhlupho ababebhekane lalo yikumelana lokukhonzwa kwezithombe. Uhlupho ababebhekane lawo yikumelana lokukhonzwa kwenkosi uSiza. Ngamanye amazwi babe lohlupho olunjalo. So uJesu yaziveza la eziveza lapha uziveza njengalowo ozayo. Uthi nxa eziveza uthi
ngivule futhi isambulo ngiliphathise ngaleyo verse ngilikhumbuze. Uthi nxa eziveza uthi lo olenkemba esika nxa zombili. Inkemba esika inhlangothi zombili. Uziveza njengalo olenkemba. Ngizakhuluma ngenkemba. Ngingakafiki lapho ke mphinde futhi. Kwakubusa inkolo zezithombe, lenkolo yokukholwa kusiza. Ngenxa yakho nokho, nxa usukukhangele kuhle, la ngalawa izindawo zezithombe ikakhulu lapho kwakule altar khona ilathi lokuhlabe lemhlatshelo elaleso sithombe okuthiwa nguZeus esotha okuthiwa ngumsindisi uZeus. Kwakule altar, i-altar lelo lali inkalakatha ye-altar elesabekayo elalibonakala umuntu ekhatshana. Nxa ungalikhuluma ngesingisi, it was majestic. Lalihlonipheka, lilikhulu, libalulekile. Ababhalayo bathi bona nxa wawukhangele, nxa ufika ePergamos, nxa wawukhangele into yakhona yonke kwakukhanya ukuthi kulamandla. Umuntu lo olamandla, kulamandla athize angemva kokukhonza lokho. Kungathi kulomuntu ofuqayo ukukhonza lokho. Ngifuna ukuveza, the devil was always, and uSatan uhlala engemva kokukhonzwa konke okuphikisana lokukhonza kwaNkulunkulu. So wayekhona ePergamum emelana lokukhonza kwaNkulunkulu, efuqa ngamandla amakhosi ukuthi amakhosi lawa abambezele abantu ukuthi bakhonze kumbe inkosi, ukukhonza umuntu kumbe izithombe. Ngenxa yalokho ke ngifuna kuveza, babe sithi nxa abantu behlezi laphana babhadale, babehamba bayokhonza usiza, bebabhadale bahambe bayefaka i-incense, alakwazi impepho, babehamba bayonikela ngempepho elinganisiweyo kulabo abapristi bokukhonzwa kwasiza, labo abapristi bokukhonzwa kaZeus lo Asclepius labanye konke izithombe ezazikhonzwa. Bangahamba umnyaka ngomnyaka babephiwa isithupha. So nxa ukhonza isithombe kumbe ukhonza usiza, ngoba ngomnyaka kwakumele uphiwe isithupha. Nxa umnyaka usiyaphela, isithupha laso siyaphela amandla. So kumele ubuyele futhi ngomnyaka uyonikela impepho leyo eya enkosini, ube futhi uphiwe isithupha. So impilo yabantu yayiphilwa ngezithupha eziphiwa abantu umnyaka ngomnyaka. Nxa ungumKristu lwana oyekethisileyo, kuthi ukuthi ungayekethisa lo nyaka, uzame futhi ukuphenduka. Umnyaka ophela usubuya futhi usuyayekethisa. Uzame ukuphenduka. Umnyaka ophela usuyayekethisa. Umzwangedwa wakho uza kuba njani? Lawe ubuthakathaka bakho vele buzahle bukudilizele phansi. Uyabukwazi ngokuthi lalo umnyaka ozawenza buya ngiyokupha. Akuvumi ukuthi wenze isono esenziwa size sibe lelokuza le timetable. Isono esile timetable sithethelelwa njani? Isono esile timetable sithethelelwa njani? Osazi ukuthi lalonyaka ngisenzile, la kulumnyaka ozayo ngizasenza, la kulana umnyaka ozayo ngizasenza. Uhamba usiyabhadala umthelo wokukhonza usiza. Ngifuna ukutsho ebandleni, ungabona usulesono esenziwa umnyaka ngomnyaka, kumbe ukwathi vele kule okuthiwa yi-routine, lokho kuthiwa yi-routine, ukuthi ngikwenzile ngiyabuya ngikwenze, impilo yakho isengozini. Kuba ngumkhuba okuthiwa yi-habit, kuba yikujwayela kokwenza. Nxa sekunjalo kuba kuphenduka kube isimilo, kuphenduka kube impilo yakho, kuphenduka kube yikho oza kuba yikho khona empilweni lasekupheleni. Ngifisa ukukhuluma hlobo zami ezithandekayo ukuthi ePergamos kwakunzima ukugcina ukukholwa. Kodwa nxa ngiyibale imbali uyilalele, uthi yena obhalayo, uNkulunkulu uyaveza uthi ngiyakwazi, I know your works, ngiyayazi imisebenzi yakho, ngikubonile ukuthi ugcine ukukholwa, awukuphikanga laloma sekusifa. U-Antipas owafala imkhangele, sala lokho libambelele kusimilo sami, lasala libambelele ebungcweleni bami, lasala libambelele kumfundiso yami, labambelela ebunzimeni. Ngifuna ukukhuluma lawe mhla wathandekayo, ngikhuluma lami. Bambelela ebunzimeni. Kunganani lokuthi uphakathi kohlupho bani, kunganani lokuthi usweleni, kunganani lokuthi wethuseleke kanjani, kungenani lazo zonke izinto esingazibala. Sijayele ukubalisa izinto ezenza ukukholwa kube nzima. Ngifuna ukuthi uzilinganise, uziqathanise lebandla lePergamos, uziqathanise lamaKristu aphila ePergamos, ababambelela kule nkemba ephambi kwabo. Ngifuna ukuthi ngitsho la, iPergamos le
Nxa ngichilo ukuthi kwakunababusi kuzigaba ngezigaba okuthiwa ngama pro council kumbe ama governors awama province aweRoma. Ama governors lawa amadolobho ayephiwa ayelama class izigaba. Kwakulamadolobho njengoba ngichilo kumbe izigaba lezi njengoba ngichilo ngathi kule Ephesus, ngatsho ngathi kule Pergamos, ngatsho ngathi kube kule Smyrna, ngatsho ngathi kube kule Sardis kuze kuzofika kuLaodicea. Izindawo lezi zonke kwakulama governor ehlukeneyo ababusi. Ezinye zezigaba ababusi la ama governor ayephiwa amandla awenkemba. Kuthiwa ngamandla enkemba. Babephiwa inkemba epheleleyo sibili enkulu, inkalakatha yebhemba. Uthi ngathi inkemba ngoba inkemba zayibiza engakaJesu. The sword. Babephiwa the power belamandla enkemba. Nxa uthi umuntu lamandla enkemba, wayephiwa inkemba inkalakatha yomhedla oyesabekayo. Inkemba leyo yayisitsho ukuthi ulamandla. Elizwini lakhe angakhuluma kunjengamanje. Umuntu uyaqunywa khonapho, kakula court, kakumelelwa idale, kakuthonisiswa. Angavele ugovernor anike umlayo, angavele anike umlayo ukuthi lo kabulawe ufa khonapho, kakula akumelelwa esinye isigaba sokuthonisisa. Ilizwi lakhe lali lokuphila, ilizwi lakhe lali lokufa. He had the power of the sword, elamandla enkemba. Inkemba leyo kwakuthiwa ius gladi. Andakuzwa laphana nxa uyakuzwe isikhiwa abakhuluma ngesingisi bekhuluma ama gladiator. Ama gladiator ngabantu abathanda ukubona igazi. Abathi nxa kule gazi imizwa yabiyagijima, nxa igazi liphuma ebantwini belimala bona bezunandi, nxa bebukela umuntu ephakazelwa phansi ebhidlika bathaba kuba mnandi empilweni. So ngumuntu oledlabuzane lokubulala. So kwakuphiwa kuthiwa ius gladi. Ulamandla enkemba, ulamandla okubulala. So amaKristu ayephila ePergamos. Babephila bemelana lo muntu olelizwi lokuphila lelokubulala. Ngifuna ukuthi ngikhulume mbijana. Abantu bayazipha ilizwi lokuphila lokubulala. Kodwa uJesu uthi mina ngiyindlela, mina ngiliqiniso, mina ngiyikuphila. Akukho ukuphila ngaphandle kwaJesu. uJesu nguye oyimdlela leqiniso lamandla lokuphila. Uyimpilo yena ngokwakhe. Uthi mina ngilempilo mina ngokwami, kayibolekwanga. Lapho ngiyayibeka eyami impilo ngibuye ngiyiphakamise. Olamandla okuphila. uJesu yakhuluma kuMateyu 10 ivesi 28. Uthi lingabo kwesaba labo abalamandla okubulala umzimba. Yesabani lo olamandla okubulala inyama kanye lomphefumulo. Lo olamandla phezu kwenyama lomphefumulo. Lingesabi abalamandla phezu kwenyama. La madoda engikhuluma ngawo, laba ababusi engikhuluma ngawo, engithi babe lemandla enkemba, balamandla okubulala inyama, abalamandla okubulala umphefumulo. Ngifuna ukukhuluma ngoJesu Inkosi. Ulamandla phezu kwenyama, ulamandla phezu komphefumulo. Elizwini lakhe kuyaphilwa, elizwini lakhe kuyafiwa. Uthi yena ngiza kini njengalo olenkemba. Nxa esivezwa isambulo, ngike ngifuna amavesi ambalwa akhuluma ngenkemba. Ngifuna uvula isambulo 1 ivesi 17. Isambulo 1 ivesi 17. Njalo ngathi ngibona ngawela enyaweni zakhe njengofileyo. Wasebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami esithi, ungesabi, mina ngingokuqala lokugcina. Nxa uJesu ekhuluma uthi yena ungokuqala la ungokugcina futhi. Ngibale ivesi ebengafuna ukuyibala, ngifuna uvesi 16. Futhi ulenkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene. Lemlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali enhlangothi zombili.
lobuso bakhe babu njengelangabi elikhanyayo. Ngifuna kuma lapha uverse ngu16 kwesambulo ngu1 ukhuluma ngenkemba esika inhlangothi zombili. Ngifuna uvula isambulo ngu19. Ngifuna uvula isambulo ngu19. Laye ukhuluma imbali efananayo. Isambulo ngu19 ukhuluma imbali efananayo. Ngivulile ngizafunda uverse ngu15. Emlonyeni wakhe kwase kuphuma inkemba ebukhali ukuze achaye izizwe ngayo. Ake ngime khonapho ngihambe kuverse ngu21. Labaseleyo babulawa ngenkemba yogade ibhiza ephuma emlonyeni wakhe. Ake ngime khonapho kukhanya ukuthi lapha kwakuphikisana inkemba zazimbili. uJesu uthi nxa ekhuluma lebandla lePergamos okhulumayo ngulo olenkemba esika inxa zombili. Athi lapha ePergamum inkosi ayikhona kumbe ugovernor uproconsul wayelenkemba wayelamandla enkemba. Inkemba lokuthiwa engithe isgladi ukuthi nxa elizwini lakhe kuyafiwa elizwini lakhe kuyaphilwa. So wayengumahluleli owahlulela khonapho. uJesu nxa ebuya phakathi kwebandla uza njengalo futhi ongumahluleli. Ilizwi lakhe kaliphikiseki isika nxa zombili sharper than a two-edged sword. Ungahamba kuHebrews chapter 4 usiyofunda ngale uzayifica ukuthi ilizwi lakhe libukhali linjengenkemba esika inxa zombili lehlukanisa umkantsho lamathambo lehlukanise umoya lehlukanise konke. Ilizwi likaNkulunkulu liyahlulela kalahluleli kuphela esendaweni emnandi njenga lapha esikhona. Liyahlulela le ndaweni enzima njengePergamum, liyahlulela le ndaweni emnandi njengeSmyrna, liyahlulela le ndaweni enzima. Ezindaweni zonke ilizwi likaNkulunkulu lingumahluleli. uJesu uza kwahlulela. Ukwahlulela kwakhe kuphelele. Futhi nxa esahlulela nxa ekhipha ukwahlulela upha impilo kwabalungileyo esipha ukufa kwabafayo kwabangalunganga. So ngiphinde futhi. So ilizwi likaJesu lipha impilo kwabalungileyo liphe ukufa kwamele babhubhe. So nxa esahlulela ukhangela imisebenzi uthi ngiyayazi imisebenzi yakho, ngiyakwazi okwenzileyo, ngiyakwazi ukuthi ugcinile ukukholwa laphakathi kwesikhathi esinzima, isikhathi sendlala ugcinile ukukholwa, awubalanga wathi kungokwakho, awubalanga wathi kuyehlula. Wangibona ngilambile, wangibona ngihambaze, wangibona zonke lezo liyazazi imbali lezo. Wangibona ngilambile wangipha ukudla, wangibona ngihambaze wangigqokisa, wangibona ngisentolongweni wangivakatshela, wangibona ngomile wangipha amanzi okunatha. You refreshed my soul. Ungiphile amanzi ngesikhathi ngiwadinga. Abanye kuyathiwa wangibona ngilambile wangidela, wangibona ngihambaze wangibuka wangihleka, wangibona. So indaba ekhona lapha bazalwane abathandekayo akunani lokuthi ulani, kunani ngokuthi uyakholwa ngakho lakho uthembeke kukho konke, ubambelele noma impilo yakho isengozini ubambelele kuJesu. Impilo le isezandleni zikaJesu, ulenkemba esika nxa zombili. Ngifuna kuveza ukuthi onqobayo ngonjani, ngoba ngithe isihloko sendaba sithi onqobayo. Akube onqobayo, kungelani lokuthi ohleli labo banjani, balamandla okwenzani, balenkemba yini, kuyafiwa yini. Ngifuna ukulikhuthaza hlobo zami ethandekayo ngendlela ekhethekileyo. Noma uSathane eligombolozele ngithe kwakuthiwa isihlalo sakhe sikhonapho bese kuthiwa lapho ahlala khona, kusitsho ukuthi uSathane wayethethe indawo wase wazohlala wazozihlalela wathi sengibusa la, sokungumbuso wami, this is my kingdom. Lakathesi uJesu umveza ukuthi inkosana yalo umhlaba. uSathane uzitshela ukuthi uyinkosana, kodwa akula nkosana ngoba the prince of peace is Jesus. Inkosana yokuthula, uEmmanuel. Ngifuna ukuthi bazalwana abathandekayo ngikhulume lani. Ngifuna ukukhangela ukuthi uJesu uziveza njani kusambulo. Uziveza ngendlela esabekayo, ngoba lapha uthi yena owayekhona okhona oza kuba khona. Uziveza ngalawo amabala uJesu eziveza kusambulo, uziveza ngalamana athi uAlpha abuye athi lo Omega, abuye aziveze athi okuqala athi lokugcina. So ngifuna ukukhuluma lapha nxa ukhangele ialphabet
o-A, E, I, o-A, B, C, D, usiyafika ekugcineni. U-A, ungapha. U-Z usekugcineni. Uthi ngingu-A, ngingu-Z. Ngilelizwi lokuqala, ngilelizwi lokugcina. Ngizakuba ngapha lelizwi lokuqala kudalwa, ngizakuba lelizwi lokugcina ngempilo yakho. Ngoba uNkulunkulu wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Senziwa ngomfanekiso wakhe. Waba lelizwi lokuqala, ukuphila kwakho kusesandleni sakhe. He holds your life with his hand. Ubambe impilo yakho ngesandla sakhe. Ungokuqala empilweni yakho, uzakuba ngokugcina. Ilizwi lakhe liyaba ngelokuqala, lizakuba ngelokugcina. Nguye othi uphile, nguye ozakwahlulela futhi kumbe uzaphila futhi. Ngifuna ukuphinda. He has the first word. He has the final word. Ulelizwi lokuqala, uzakuba lelizwi lokugcina. Waba lelizwi lokuqala udalwa, uzakuba lelizwi lokugcina lokuthi uyaphetha impilo yakho ingaphi. So ngithini isihlobo sami esithandekayo? Waza kuJesu uhlale kuye. Noma kunzima, wathi ngiyomlandela. Noma kunzima, wathi ngizavuka, ngizahamba ngisiwa, ngizabheka esiphambanweni. uJesu uzakuba inkosi yempilo yami. uJesu uzakuba inkosi yokuphila kwami. Abanye bahlabela ingoma ethi phila phakathi kwami. Jesu inkosi yami. Mangizwe ukusho kwakho nokuxakeka kwami. Mangizwe ukusho kwakho noma ngixakekile. Kube ibukhosi bakho. Ngihlale nginento yakho. Abanye bahlabela ingoma ezimnandi ukuthi uNkulunkulu abe yikuphila kum, abe yikuphila kuwe. Ngiyafisa msindiso mhlobo wami othandeka ukuthi uJesu kabe yikho konke, kukho konke empilweni yakho. Ngithe mina ngikhuluma lapha ngathi sifuna ukukhuluma ngokunqoba. Sifuna ukukhuluma ngokunqoba. Kunqobeka kanjani? uJesu nxa sifuna ukunqoba, sinqoba njani? Ngithe kunqotshwa izinto ezimelana lathi, ama obstacles. Akunqotshwa nxa kungalanto. Ngike ngakhuluma kwenye indawo ukuthi abantu abadlala ibhola balezikipa ezibhalwe ezilokhwetshu ukuthiwa nguNike. Ibala lalo libona libhalwe ukhwetshu litho abantu abamelana lohlupho balunqobe. Nxa besebholeni kuyabe kule team edlala isiyale, le team edlala isiyale. So nxa egqoka iNike imele ukuthi uzanqoba. Kodwa bayedlula bele Nike. Ngifuna ukukhuluma lawe isihlobo sami esithandekayo. Kule team kaSathane, kule team kaJesu, mana ohlangothini olulungileyo uzanqoba. Nxa uJesu ekhona empilweni uzanqoba. Ngifuna ukutshela ukuthi uJesu uthi ngikhona ngilenkemba esikanqa zombili. Mani ngihlanganisela leli bala. La mabala ngifuna sivule uLevi. Ngifuna sivule uLevi sonke. uLeviticus ngu-26 ivesi ngizafunda eka-12. Ngifuna uvula uLevi ngu-26 ivesi ngu-12. Ngifunda le ivesi ngisenzela ukuthi ngiphathise obuzayo ukuthi mfundisi kunqobeka kanjani phakathi kwezinhlupho, kunqobeka kanjani phakathi kwezinsizi, kunqobeka kanjani phakathi kokugula, kunqobeka kanjani phakathi kokuhlaselwa, phakathi kokubhekana lomhlobo zami ezithandekayo ukulazisa ukuthi ohamba lathi olenkemba esikanqa zombili uhamba phakathi kwethu njengompristi, uhamba phakathi kwethu njengalo osimelayo phambi kwesihlalo sobukhosi, uhamba phakathi njengomelaphi, uhamba phakathi kwethu njengomsindisi, uhamba phakathi kwethu njengovusa abafileyo, ulekhiye yendawo yabafileyo, ulekhiye ukufa kuye kunqotshiwe, uhamba phakathi kwethu. Ngifuna ukuphinda ibala lokugcina. Ulenkemba esika inqa zombili. Uhamba phakathi kwethu njengompristi, umpristi othethela izono. Uhamba phakathi kwethu njengolamandla phezu kokufa. Uhamba phakathi kwethu njengolelizwi lokuqala empilweni yakho. Uhamba phakathi kwethu njengolelizwi lokugcina empilweni yakho. Ngifisa ukuthi ukhumbule enye ingoma ekhulumayo kamnandi ukuthi ngizomenzelana uJesu, ngizomenzelana uJesu. Ngifisa sikhumbule leyo ngoma. Nxa ula eduze uyihlabele ingoma uze susumenzela. Ongamenzela khona yikukholwa kuye, ongamenzela khona yikumethemba, ongamenzela khona yikumlalela. Olendlebe makezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Inkosi ikubusise. Nxa usumlalela uJesu, ngifisa uzinikele. Khumbula lapho owekhona, vuselela ukukholwa kwakho. Nxa unjalo ufisa uvuselela, ufisa kumethemba, ufisa uhamba la njalo, ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona. Ngicela ukuthi ukhothamise ikhanda lakho la ukhona. Sengikhuleka lawe, asikhuleke nini. Nkosi ethandekayo, sibhekane lobunzima kodwa ulungile. Hamba phakathi kwethu. Hamba phakathi kwezimuli zethu. Hamba phakathi kwebandla lethu. Nxa uhamba nxa sesephukile njengezimvu, uthi zazi ngamashumi ayithoba nethoba esibayeni, enye isemaqumeni,
uMalusi wathi ngizayifuna imvu yami. Cela ukuthi usifune lathi usifumane. Silapha Nkosi esikhathini esilukhuni, silapha esikhathini esinzima. Ngoba phakathi kwethu njengosindisayo ngoJesu siyakhuleka. Amen.